Assalamualaikum guys, salam sahabat guys. Kita akan menyaksikan jumping aja di jalan ya. Jangan tiru adegan berbahaya nih guys. Yes. Jalan dituju sedihkan budi noti tem gerelahara kena cernakan jaman noti tem sesira lalu. Jangan ditiru adegan berbahaya ini guys. Sedihkan atas besok bangku belajar budimu kisar so tanahku duru sedihkan pane penoti tem atawa pinter jaing te bernoti tem